C'est ainsi donc que les membres de la communauté d'accueil ici à Muhumuro sont en train d'organiser pour apporter de l'aide aux réfugiés bougoyens qui continuent d'arriver massivement. Radio kandi nanje nashaka kumviriza ayo makuru y'abanyabugo. Anje mfise uburenganzira nk'umukiriya kumviriza ibintu binyumvisha rwose. Urumva? Nanjye niburu, nanjye mfite uburenganzira nk'umugenzi. Ibi bintu bariko baravuga ingene bariko barafata impunzi z'abanyabugo. We ntibiguhe icizere cejo. Reka tuvyumvirize. Ariko ibintu by'impunzi z'abanyabugo bengezaho icyone cyambara karavate. Nimaze kuneza seme rwose. Hantu hose iradiyo yose shizaho abanyabugo. Imodoka yose hano muri taxi bitangira bibangamira njyewe. Njyewe ibintu by'impunzi z'abanyabugo njye mfite umuti wabyo. Umuti rwose bampa uburenganzira natanga umuti. Bafashize impunzi zose. Urumva? Bakaziruka zigasubira iwabo cyangwa bagafunga imfashanyo. Urumva? Ntiwongera kuba imfashanyo. Ikibazo cy'impunzi cyakemuka z'abanyabugo rwose. Urumva? Ahubwo bazafunga umupaka ntazongere kugira impunzi garuka inangaha. Mbwira kamaro na kamwe umuntu w'impunzi w'umunyabugo atumara inanga iwacu. Mbona uko musha sirika? Kuna kwa nini? Kandi rwaro rwabona rwabuzanye. Shofi, ntumbwire ko umunyabugo. Basi ile ni tu. Mimi niko mtoto wa Bugo na niko mkimbizi. Mimi naishi kwa Muhumuro, mimi nafanya kazi ya ushoferi, niko shofera kwa taxi. Ndekaga? Na hapa mimi nataka kuva kwa nataka. Ngombi. Ngo ntacho bamaze. Subiramwo bya bindi bari kuvuga. Komadare. Umuntu azajya yikirira kugira ngo kandi barukane. Ariko atebya ugira ngo nukuri ko umuntu abayiganira. Mimi niko nauliza sasa utaenda na mkimbizi ama utajishukia kwa shoferi? Tugenda ariko shoferi tugende. Tugende. Abo bagomba kwirukana bakwirukana nawe.